Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Kubiwa ukuthi-ke lapha endaweni kaSedithakong Village eKuruman kuthiwa-ke amaphoyisa asebophe umfana omncane wango-2004 okubiwa ukuthi-ke unqume ujuqu izalukazi ezimbili. Isalukazi-ke sokuqala sineminyaka ewu-61 bese kuthi-ke sesibili sineminyaka ewu-92. Kuthiwa-ke izalukazi beyihleli ekhaya lazo zombili emini nje ngabo-12 ngesikhathi-ke lo mphundla ezinquma ujuqu izalukazi. Lesigameko senzeke laphaya endaweni kaSedithakong Village eKuruman. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, uphinde ukomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Ziku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni suku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.